Dovršavamo moj tutorial. Danas ću pokazati kako da skinete i instalirate MP3. Link će biti u description, u opisu videa. Ovdje začekamo 5 sekundi. I onda idemo od download. I sad čekamo da se skine. I kad se skinuo, kliknemo ovdje, idemo yes, ovo može da zatvorimo. Ovdje izaberemo koji ćemo jezik, English, ok, next, ovdje ovo što kliknemo, idemo next. Izaberemo gdje hoće da instaliramo, idemo next, ovo znači ne treba nam, ovo i ovo, znači samo ovo create, na desktopu da se kreira ikonica, samo to stavite i idemo finish. I evo, kao što vidite program radi. To je to u ovoj tutorialu. Pozdrav YouTube.